Hosi udang. Hosi udang ni turuk, loris saudades pela nahas. Kona batempuk solo, be ita hari hamutu. Maski ikus, lakong honenei, tuirai ni nakaras. Hosi udang ni turuk, belori malirin, hau haroman ahi dominian, hak tara kikas, fuang ni hanoi. Kona ba o idane be ulu kola historia i hane moris hau hu mono tuira daun udang beng ne turu aik na noik domine lakung una ne kores aik na noik domine la fura kona ya pajina be ulu kita pinta fuam be pretentioso honi hanmasa oras ne filak ne natureja sai melancolia tak solok be ita hari hamutu moto silencio Anesang matawen be precisa lenso ian ne hal precisa det makanasa. Aik na noik domin be ulu kita pinta udang ne turuk mehaboko ne kores sai lako. Usi udang ne turuk usi kau mesak hori ke memoria furak be realidade ironia. Domin ne ela existi larang moras maksai rajau mode hatan ia liam no hamaus bafuam betanis laku esperança no uso ni justiça. Usi udang ne turuk ya janela ne tatis ho kafe kopu ida habalu ko tamaku ne suar hau hakerek no tatoli lian hakilar. Karik da daun sadere hela ya seluk idannya kabas. Karik da daun hak mate kela ya seluk idannya hakua. Ihan ne hau lahirus satan rayodi. Hadomi ba ho idane be ofuan hili daudau. Lalika for desculpa tang ne la osrajau. Ola sala ya desijau. Basa o hatap wirde destino domi ne desijau. Hao behili ona o ia tempo ne ba tan sala decidi husi destino hori kesimetin oho hao maksala e dalla rumah tamba destino domin hau la pele do decidi husi udang le turuk hau la ronak na nanok solok no uai wain mano fuik syura la hanano ho irama oi oi ho desimu udang maliri ne presenza dalla rumah sira admira ho hanyo oi bela midar no uai wain depois de udang hau tenta sai arco-íris ia ni kaloa infelizmente abu-abu mai satan ho di halakon hau ni kores mai be ai funang na fatiburas sohanasa tania tene kata karik ofila ia loron ikus hakuak ne na fatin unia hao hadomio